Aikari akuma matura-ini matiganite kaunti-ini ya Nyandarua marateta makiuga o muthenya makoretwo magibanga mihari minene wabici-ini itiganite cia wiyandikithia no kaingĩ nĩ rĩrĩa andũ mainũka matari maratungatirwo. Kama hata si mtoto singeshughulikia. Cause nilikuja last year mwezi wa 3 ndio niliapply. Ninaishi kukuja wananiambia bado haijatoka. Juzi ndio nilikuja wakaniambia ati imepotea. Ni apply tena. Sasa unaona ni kama ni kutusumbua tu. Wametuchokesha sana. Aikari amaugite makoretwo makiananga mathaa maingĩ makĩtana na certificate ici na oho andũ aingĩ nĩ mahenetio nĩ tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩheana certificate cia maheni, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari a makiuria thirikari yambiririe kuheana certificate rĩrĩa mwana aciarwo. Immediately mtoto amezaliwa unapewa birth certificate instead ya birth notification. We are devolved. Kwa hivyo hii mambo indevolve mpaka kwa counties, ikuwe kwa hospitali. Mahali mtoto amezaliwa upatiwe birth certificate hapo instead ya kuja kupanga line hapa. Unakuja for a week, for 3 weeks, for months. Now this kama mimi sasa nimemaliza mwaka mmoja bado sijapata. Handũ-inĩ hake mwandĩkithia wa andũ kuma Nyandarua ya mũhuro Thiong'o orĩtie andũ mathi meyandĩkithia matura-inĩ marĩa maciarirwo kuona kũu mũtaratara ũgũkorwo wĩ mũhũthũ na oho nĩguo gwĩthema na andũ arĩa maraheana certificate cia maheni. In registration mtu anapaswa kuchukua birth certificate kwa ile district alizaliwa. Reason being your record is in that particular district registry. Akisema atakuja kuchukua hapa tutafanya double registration. That is why we insist on every applicant aende kwa district of birth. Commissioner wa kaunti-ini Cherotich augite mĩhang'o ya kwandĩkithia andũ nĩ gũtabania na wĩigĩrĩrĩki mũnene na mũndũ arĩa amũkagĩra certificate yake mũthenya o ũcio eyandĩkithia. Kuna watu walikuwa natoswa pesa, kuna brokers ambao wanazunguka hapa wanatai pesa, alafu usipotoa pesa huwezi pata certificate. Na tulichukua hatua, hata mnajua kwamba kuna officers ambao walipikwa transfers, mnajua hiyo. Kwa hivyo nimekuja hapa kama county commissioner wenu kuhakikisheni kwamba kuanzia leo kazi imebadilika. Utakuwa napata certificate yako same day. Cherotich oho nĩ orĩtie aikari a kaunti-ino marũmagĩrĩra kana certificate ciao nĩ ciumĩte kuona gũkinyĩria rĩu certificate makĩria ma 6,400 nĩ ciumĩte no ene matirĩ marathi gũcioya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.